ti tiimo tiimiyo sokam zaaha tiimo ti daa pun bi miyo ka to yɛda ka dihi o tabili ka o ti tum suma shɛli o ni tum ŋɔ ŋun yuɣuri yili nachimbila n yɛrila Alhaji Habibu agbaagba paɣakpambi yoonda nachimbi zoora ni zo mi yɛli ni o n laba kuɣuli o nolimi chibi zo mi yɛli ni o sayin daŋla yibu ŋun voro n be yɔma tɔlin polo nachimbili yɛli ni o bɔri ni o leela polinga Alhaji Habibu ka o non chibi o yɛli ni o bɔri ni o leela sooja Alhaji Habibu ka o non chibi paɣakpambi yura nachimbi zoora kpakpabil daali barika a chami ka sokam nimmaagi nyanim pun nyɛ ŋun tumda soyalana ti lan yɛn labimi piiga sokam zaa piimo ti zaaha piimo ka o kana n ti lan tum n gari o ni pun tum shɛli ŋɔ maa agbaagba ti puhiya ka paɣi paɣakpambi puhiya nachimbi puhiya paɣasara puhiya sokam zaaha puhiya ni naa tuma pam n bombo ti puhiya ka paɣi soyalana a dahali barika ti tɔliŋ bɔbili ŋɔ pumpɔŋɔ ti malila bolli paaki ka mali radio station ka sokam zaa ni tooi ʒiya yiŋa ka wumdi din chana community center diɛma diɛmbu shee paɣasara ni nachimba bi diɛma yiɣijɛm shee a dahali barika ni ka bokati lan bɔra shikuru bihi ICT center a kpaŋmaŋ puuni ka tingbani ka a malili zaaha nyam ka paɣasara ni nachimba sokam malila ʒishee ʒiya ka o nimmaha a dahali barika ti tɔlim bɔbili yaɣali ŋɔ zaaha a kpaŋmaŋ ni a yooli ashibiti bihi n ti tiŋkpansi ka wundaba diri di daanfaani so bi lan zaŋdi o paɣa puulana n ʒiindi moto zuɣu ni o zo n paagi ashibiti ni so bii bi lan yɛn darigi dɔɣu ka o zaŋ o zɔri ginda a dahali barika GMPC shikuriti ka di yirigi tɔlim zaaha ti tɔlim bɔbili ŋɔ zaaha niɣilim buɣum kɔnyuri suma pala di zaaha yammi a kpaŋa maŋa ti nintaɣaya ti puhiya ka paɣi tin labi piiga ka kana n ti maan tum gari lala paɣagu ka pa ni ŋmɛri so bi zaɣati a tumya ti bɔri ni a lan pahiti Honorable Abibu Alhaji Habibu tuma lana soya lana a kunkun nya tumma ka sakani ka a yuli dee bɔbili